and motor vehicle tax. Muthenya wa mwisho wa kungania mawoni ma muingi iguru ria mendekithia ma watho mweru wa kigina, kamiti ya mibango bunge-ini ya bururi ihingurire mirango a Kenya aikiro ciothe aria maiyukitie mururi wa ataaramu makinyitirira ati mendekithia mamwe ma magoti ni mekurituhira andu aingi. Tuondolewe hiyo kulipa hospitali kwa sababu sisi ni ng'ombe wa serikali na tunatakikana tulipe ushuru, na huwezi fika wakati ng'ombe amegojeka unaambia ng'ombe na wewe ndio unakamua uende ujisumamia kutibiwa. Hii youth challenge ambayo tuko nayo, tukiweka ile kodi sasa imewekwa, ni si mbaya, lazima tulipe kodi. Hiyo kodi itafanya hiyo bidhaa ziwe ngumu kuweza kuhakikisha vijana wetu wanafanya hivyo. Ona kuri uguo kuri na Akenya merite kamiti ino ati andu aingi matire na thina wa kuriha magoti, bata ni mbeca iria cironganio cihuthirwo uria kwagiriire. Kamiti ino ikirwo ati oigoti riagiriire kurumirithio watho wa guthinga mianya ya kuria mbeca iria ciunganagio ciuragira. After we have collected these taxes, will there be a transparent and accountable way we will ensure that these funds don't fall into wrong hands? My area MPs are UDA, but Teso South had rejected the finance bill, and if the member of parliament will vote yes, that will be upon him, but not the members of Teso South constituency. Kumana na magoti maria Akenya matetetie, kamiti ino yarire micemanio ya mwanya na honge cia thirikari muthenya wa keri kiumia giki kuona kana kwina uhotekeku wa gwika mogaruruku. Honge ici ni hamwe na rwa uramati wa maria maturigiceirie, kwaririria magoti ma ugitiri wa riera, ofisi ya mugitiri wa maundu megie Akenya, kuona kana KRA no itikirio ithuthuragie akaunti cia bengi cia Akenya itari na rutha, ruhonge rwa iganda guthurima igoti ria kurehe indo kuma nja wa bururi, na munene wa watho kurora kana mendekithia maya mothe ni maratwarana na gatiba. Kamiti ino igacoka guikiria kuma muthenya wa gatatu kiumia giukite niguo iguithanie mawoni maria Akenya maratemanirie, na riboti igacoka kurehwo bunge-ini ya bururi giikaro-ini kia miarahuko ya muthenya wa keri kiumia giukite. Ndereti ikambiriria muthenya wa gatano, na haha niho abunge magakorwo na mweke wa gwika mogaruruku riboti iria igatemanio kana muthia-ini mamitukie uria igakorwo irehetwo. As we retreat, we want to assure Kenyans that this was not an exercise in futility. We want you to hold us to account on the views that what the bill is and what the committee report is going to be. We are going to make sure that we accommodate as much as possible the views of Kenyans, even as we try to balance generating revenue to fund the budget estimates of 24-25. Kamiti ya kigina bunge-ini ya bururi riu ina kiumia kimwe kuiguithania mawoni maria irikitie kungania na igiikiria kuruta wira uyu mwihoko wa Akenya makiria ria mekinyitie mbere ya kamiti ino ni ati ndiguthiga na kiraniro gia gutigirira ati mugambo wao ni waiguo riboti-ini ya mwisho iria igatemanio bunge-ini ya bururi. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.